Yes, reka twongere tubifurize igitondo cyiza rero nshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Turabasuje cyane rero mwe mudukurikiye muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma namwe ntago turi buze kubarenza ingohe abadukurikiye muri ku mugabane wa Asia ndetse n'abo mudukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Reka mwese tubifurize kugira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ndetse rwose Imana ikomeze ibaduhera umugisha. Mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bya Eugene Official, mwe rero mudacikwana n'inkuru zacu. Reka tubabwire ngo Imana ikomeze ibaduhere umugisha. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kabiri, turi ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu, turi mu mwaka wa 2025. Iki gitondo rero ndimo twemerere duhite twimanukira n'ubundi nk'ibisanzwe muri update. Amakuru yacu akaba n'ubundi nk'ibisanzwe agiye kubagizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turaza gusimbukira muri Rucuro, imirwano irakomeje, hakomeje kugenda haba ibitero bikomeye cyane biri hagati ya FDLR ndetse na CMC ya Ndaruhutse Domi, bakaba bari guhangana cyane bikomeye na M23, aho rero bakubwira ko ibyumweru bibiri bishize imirwano irimo guca ibintu. Ibyo rero turaza kugenda tubigaruko ese imirwano ni mu bihe bice irimo kubera, turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma tuze kugarukana hano muri Warikare, ubwo birumvikana ko tukiri muri Nord Kivu cyangwa se muri Kivu amajyaruguru. Imirwano ku munsi w'ejo naho ikaba yaririwe yaciye ibintu, ndetse iyi mirwano ikaba yaje no gusiga M23 ikoze agashya, kuko yagize iryo rwose ifata udusozi tugera hafi kuri tubiri twe turimo izi ngabo ziri kurwana ku ikigeretse kuri cyo rero bakaba hakuye n'ibikoresho. Ese iyo misozi ni byose turaza kugenda tubikuvira imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka n'undi muri Sud Kivu M23 ku munsi w'ejo ikaba yaragize iryo rwose iravuga iti nyuma yo kwanga hari kubera ibitero bya hato na hato tubitarasobanuka, reka tugire gutya tuhakore couvre-feu. Abagera muri 70 rero bakaba muri 40 bakaba bamaze kuba bafatwa, izo ni Wazalendo ndetse na FDLR hani mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Tukaro turi buze kugenda rwose tubabwira uko haramutse hano muri Uvira, naho rero ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Turaza kugaruka no mu yandi makuru agiye atandukanye, tuze kwikoza n'ubundi muri iriya mirwano iri guhuza Israel ndetse na Iran. Amerika rero Trump akaba ne mu kanya yagize ibyo ashyira hanze. Trump akaba yavuze ati ndatekereza none ko Iran aribwo igiye kumva cyangwa se igiye kubona impuwe cyangwa se umujinya kimwe muri byo wa Amerika. Ese biraza kugenda bite byose no nibyo tugiye kugenda tukugezaho hano kuri Eugene Official. Urasabwa rero guhita ukanda kuri subscribe niba ukigera kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere, niba kandi warabikoze rwose icyo usabwa no gukomeza gushigikira mu by'ukuri umuyoboro wacu, ugakanda like ndetse ukanasangiza n'abandi inkuru kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Tuguhaye ikaze rero muri iki kiganiro mu buryo burambuye. Tudatinze rero mu twemerere amakuru yacu duhite tuyahera birumvikana hano muri teritwari ya reka dore hano muri teritwari ya Warikare. Amakuru aturuka hano muri teritwari ya Warikare, aya makuru aravuga ko mu by'ukuri ku munsi w'ejo imirwano yabereye hafi n'umugezi witwa ngo ni Ruhoro, hari ni mu misozi yaho bita ngo ni mu misozi yaho bita ngo ni Nsangano, ndetse n'ahitwa ngo ni Rwambikanye, mu misozi wa Rwambikanye, mu misozi yitwa ngo ni Nsangano. Yes, niho habereye imirwano. Aha ngo ni hafi n'umugezi wa Ruhoro, umusozi witwa Nsangano, niho imirwano ku munsi w'ejo yabereye, ndetse ikaba ari imirwano ikomeye cyane. Iyi mirwano rero bakubwira ko mu by'ukuri ngo M23 byaje kurangira n'ubundi ikuyemo izi nyeshyamba zifatikanyije na FARDC mu guhangana na M23. Ubu tuvugana rero mu by'ukuri bakaba M23 uyu musozi yamaze kuba iwufata, ndetse ikaba ariyo iri kuwukorera icyo twita ngo ni ubugenzuzi, niyo irimo irawugenzura. Ni umusozi rero ngo wari urimo ibikoresho byinshi cyane byari byajyanwamo n'ubundi n'izi nyeshyamba kugira ngo n'ubundi ngo zikomeze kugenda zibyifashisha mu kugaba ibitero kuri M23. Hanyuma kandi bakakubwira ko ejo M23 ahantu bita za Nyangezi, mu nkengero za Nyangezi, donc ngo ni mu misozi ikikije Nyangezi
Nyantende ndetse nahita ngo ni Mumosho aha rero ngo M23 ngo yahakoreye couvre-feu muri imisozi nyine ikikije Nyangezi, Nyantende ndetse na Mumosho. Aha rero impamvu bahakoreye couvre-feu biriterwa na bya bitero maze imisi bera hariya. Aha rero ni muri za Warungu birumvikana. Mu by'ukuri bakaba baravuze bati niba buri munsi haba ibitero bigabwa hano muri za Nyangezi, ibitero bikabituruka hano muri izi nkengero, Patrick dukore couvre-feu turebe izi FDL niba ariho kuko zituruka cyangwa se izi wazarendo rimwe nabo baturuka mu gukora couvre-feu ngo bahafashe hano mu nkengero za mu misozi ya za Nyangezi, Nyantende ndetse Muhosho. Bahafashe wazarendo bagera kuri 40. Ubwo birumvikana niburo bacuraga uyu mugambi. Amakuru akava ko abandi bakimara kumva ko couvre-feu zatangiye bakaba barese bakina kibuno mpamaguru, bakina rwose barakina igitsi, birukankira n'ubundi muri ya parike ya Kauzi Biega. Ariko M23 n'ubundi gahunda kubahiga ikaba iyikomeje nkuko amakuru arimo kugenda atugeraho. Hanyuma hano no muri territoire ya Rucuro na hantu bita rwose muri aka gace bita ngo ni Nyanzare, ni groupement ya Kihondo. Amakuru avuga ko ibyumweru bibiri bisize rero imirwano iri kwa ndetse ikomeye cyane. Haro ikabiri kubera hano muri za Nyanzare, abaturage bakaba barahuriye ahantu bita za Gatsiro yewe ndetse na za Kivuye, ariko naho kwahungira biranga bituma naho bongera barahunga barahava. Mu by'ukuri ariko byose kabiri guterwa ni imirwano iri kubera aha hantu, ndetse twavuga ko ari n'imirwano ikomeye cyane iri kubera hano muri za Rucuro. Abasesenguzura akavuga bati M23 yakabaye ireka gukomeza kujya mu bindi bice bigiye bitandukanye cyangwa se gukomeza kwa advancing imbere, ahubwo ikafata imbaraga zayo nyinshi ikazizana muri bice n'ubundi yabashe kuba igarura cyangwa se ifata kugira ngo ibashe gukoramo amasuku. Kuko barakubwira bati nk'abaturage nk'impunzi nk'abarefije bahano muri bice bya za Rucuro ntabwo bashobora kuba batahuka mu gihe bazi neza ko mu by'ukuri umutekano wabo uri buze kuba utari safe cyangwa se utameze neza. Bigendaniye rero kukubana n'ubu ngubu izi FDL hariya ibintu bigikomeje kuba biba bibi cyane cyangwa se hakiri imirwano. Nyuma yuko mu by'ukuri Muhozi Kainerugaba ndetse na FARDC bemeranije muri Operation Shuja ko bagiye guhera kuri wazarendo bari gukumakuma bakubita bagwabiranya bashwanyaguza wazarendo bayigira ubushingwe. Wazarendo bati ibi ni byabari ikibazo kuko wazarendo murabizi ko mu by'ukuri ari abanyagihugu, ati kandi twashizweho duhamagawe, ati rero ntago byagakwiye ko bagomba kuza kutwigiraho uburimiro. Byatumye rero uyu munsi bamaze guteranya inama wazarendo ngo bamaze gushyiraho inama, bamaze gutumizaho inama ikomeye cyane. Iyi nama rero ikaba ibuze kwitabirwa n'abayobozi ba wazarendo bari buze ko baturutse mu bice bigiye bitandukanye, ikaza kubera hano muri territoire n'ubundi ya Uvira. Ubwo birumvikana mu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero amakuru akavuga ko mu by'ukuri icyo bagiye kwiga bagiye kureba icyo bakora mbere yuko mu by'ukuri batangira kuraswa. Ariko kuri rundi hakibazwa se iyi Operation Shuja ko tuzi ko ibera hano muri za Ituriyo muri Grand Nord, wazarendo benshi bakaba n'ubundi bibereye hano muri Sud Kivu cyangwa se hano muri imirongo y'imbere ku rugamba za Rucuro Masisi nahe. Ese naho ingabo za UPDF zigiye kuza kuba zaharwanira kugira ngo zibashe guhasha izi nyeshyamba za wazarendo n'ubundi zashyizweho na guverinoma. Doke kuri iyi nkuru hari kwibazwa byinshi cyane, ariko byose turaza kugenda tubakurikiranira gatanu kuri kagenzi kako. Icyo usabwa wari gusa nta kindi no kubana natwe hano kuri Jeune Official, ukadutiza umwanya byose tukazajya tubikuvira imuzi ni muzingo. Hanyuma rero andi makuru akavuga ko igoma nta kindi kiri kuba cyangwa se nta kindi kiri kuvugwa. Mu by'ukuri ni mobilisation iri kugenda ikorwa mu bice bigiye bitandukanye, aho rero abasore ba hano muri uyu mujyi wa Goma urubyiruko rukomeje kugenda rwose rwinjira muri AFC M23 kugira ngo n'ubundi bafatikanye mu kureba uburyo ki bagarura umutekano cyangwa se bafatikanya gukomeza kurinda ibice byinshi hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Waramutse neza Vincent? Waramutse Python? Urakomeye cyane. Ndaho ndakomeye ndashima Imana. Utayishima yaba wande yaba yitwa nde? Yaba ari nafite izindi Mana himbaza.
reka twinjire mu makuru Vincent ikizima nuko waramutse neza ndagira ngo twinjire mu makuru Vincent update utuzaniye muri iki gitondo ziteye zite update ni nyinshi turebeye ku biri kubera muri Moyen-Orient tukareba ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaterwa naho ushaka duhera yaba Moyen-Orient yaba muri Afurika byaterwa naho ushaka duhere muri Afurika cyane cyane muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo abari mu ishyaka riri ku butegetsi ndetse n'ihuriro riri ku butegetsi bateguye imyigaragambyo yo gushyigikira Perezida Tshisekedi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri diro gusinya amasezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku byerekeranye no gucukura amabuye y'agaciro. Yego iyo bita rero iyo sankere ni ihuriro rya Perezida wa Repubulika Tshisekedi n'andi mashyaka atandukanye bari mu butegetsi Kinshasa. Yego bateguye imyigaragambyo yo gushyigikira amasezerano azasinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byerekeranye no kubyaza agaciro cyangwa umusaruro amabuye ya Kongo. Yego ari yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iserukiwe na perezida wabo yasabye Amerika yuko yaza gutukura amabuye y'agaciro muri Kongo nayo ikabafasha guhangana na M23. Ibyo rero umwe ihuriro umunyamabanga waryo yego yanditse ibaruwa yandikira Perezida Felix Antoine Tshisekedi, yandikira Minisitiri w'Intebe, yandikira Minisitiri w'Intebe wungirije ndetse n'abandi bayobozi batandukanye harimo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, harimo Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu ndetse no kwegereza abaturage ubuyobozi n'ibikorwa by'umuco, amubwira yuko yifuza gukora imyigaragambyo ariko iyo mu mahoro nk'uko mu ibaruwa ye dufitiye kopi yanditse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu 2025 bivuga, avuga yuko yifuza gukora imyigaragambyo ifashijwe n'urubyiruko rwa Union Sacrée kugira ngo bakore imyigaragambyo igamije gushyigikira aya masezerano nyine azasinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo babyaza amabuye y'agaciro ya Kongo umusaruro nk'uko yabivuze. Yego ariko ntabwo abo muri Union Sacrée urubyiruko rwari rwagira icyo rubivugaho, bikaba biteganyijwe yuko iyi myigaragambyo izakorwa ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa karindwi. Indi update ihari ndagira ngo update zacu tuzihere hano n'ubundi muri za Uvira ahantu hari imirwano Vincent, mbere kwenda tujya nko muri izo nkuru urumva zo hakurya iyo ngiyo tubanze turebe hano muri bice n'ubundi biri kuberamo imirwano. Ese hano muri Uvira mu nkengero za Uvira nta update wafite? Mu nkengero za Uvira update ari nuko mu gace ka Nyangezi AFC 23 igisirikare cyabo Armée Révolutionnaire Congolais ndetse n'abitwa ngo bakunda igihugu cyangwa muri rw'Igiswahili Wazalendo ifatanyije na FARDC ifatanyije na FDR ndetse n'abarundi bateye ibirindiro bya M23 muri Nyangezi. Yego babaye urugamba rukomeye cyane ku buryo byanateye igisirikare cya leta ya Kinshasa kwigamba ngo M23 ngo yananiwe kuba yabasha gutsinda icyo gitero cya Wazalendo mu bice bikikije Uvira. Noneho M23 yihimura kwita abasivile 17 muri teritwari ya Warungu. Yego mu mudugudu wa Munzinzi muri sheferi ya Ngweshe. Ibyo byabaye ryari Vincent? Ejo ku itariki 22 saa 12:30 nk'uko itangazo dukesha FARDC nimero 12 zo kwa 23 rwa 2025 bivuga. Ubwo niba ari kuri 22 ubwo birumvikana hari ku munsi wo ku cyumweru kuko ejo twari 23 ndetse bakanavuga ko bakoze icyitwa couvre-feu muri ibyo bice M23 ihakura Wazalendo bagera kuri 40. Ubwo bivuze ngo ibyo byabaye ku munsi wo ku cyumweru. Ariko itangazo barisoye ejo mu masaha ya saa 12:45 bavuga ngo ibyo byabaye saa 12:30 z'ukwezi ku cyumweru.
ariko M23 nta kirabivugaho. Ubona yuko ibyavuzwe na FARDC ari ukushinga M23 by'ubwo bwicanyi bw'abasivili. Hanyuma sende wenda tugarutse ku bigendanye nuko ubu haramutse birumvikana n'ubundi na gace kari kumvikanamo ibice by'intambara. Ubu ho ntabwo muri iki gitondo rwaba rubyutse rwahanye inkoro cyangwa wazarendo babanje kwitekerezaho nyuma yuko mu by'ukuri Muhozi avuze ko agiye gutangira kubarasa muri operation ya Shuja. Muhozi ntacyo byahinduye kuri wazarendo kubera ko Muhozi yabivuze ku wa gatandatu, ariko ku cyumweru wazarendo iratera nyuma yuko imaze kwandika ibaruwa ndende cyane ibwira Muhozi yuko ibyo avuga nta shingiro bifite, yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihagaze bwuma kandi ngo nicyo gitera inkunga wazarendo gifatanyije na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wazarendo rero ikabwira Muhozi iti ibyo uvuga wowe ntacyo ushingiraho kubera ko byagaragaye ko guhera muri 1996 igisirikare cyanyu ubutegetsi bwanyu bwibasiye abaturage ba Kongo bakorera genocide, ni jenoside babango yakorewe abanyekongo. Ikindi bitero bimaze imyaka igera muri 30 bitera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda yabigizemo uruhare. Ati tutahura mu y'agaciro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda yabigizemo uruhare. Ati we Muhozi rero kuvuga ngo uzaturwanya ntabwo uzageraho, ibyo uvuga turakumenyereye, nta gihe na kimwe wowe ibyo uzavuga bizagutera ubwoba, ntabwo ngo bizatubuza gukora ibyo tugambiriye nk'abakunda igihugu. Ubona wazarendo rero ibyo Muhozi avuga ntacyo byayitwaye kandi ntacyo bibwiye, ahubwo ubona barushijeho gukora cyane kurenza nk'uko ndibona, kubera yuko urumva yabivuze kwa gatandatu, ku cyumweru batera igitero Nyangezi ndetse no mu bindi bice nk'uko mbona ibyamakuru bitandukanye biravuga biti aho bita Bijabo bahise bica umuntu witwa Kingaye Bwicaza w'umunyamurenge ni muri Tobwe. Aho bita Kagogo naho bica undi muntu, ndetse bafatanyije wazarendo ifatanyije n'abapurero naho ikomeza ikora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ukabona n'ubundi wazarendo yo ikiri wazarendo cyane cyane kuko ivuga ati twese dushyigikiwe na perezida wacu, ibyo mutubwira rero ntabwo byagite bituhindura. Ko numva bitoroshye hano muri Uvira. Ingabo z'abarundi zose zavuga iki mu by'ukuri kukuba bigaragara ko imikoranire ya UPDF cyangwa se igisirikare cya Uganda ishobora kuba igiye gutangira kugenda ikorana n'ubundi service buriya iyo operation yabo ya wazarendo baraza kugera bura ntibishoka ko baza no kugera no mu bindi bice bigiye bitandukanye bakava muri Ituri honyine na za niyo ngyo za Bene na za Rubero, bitewe nuko ibice byose birimo wazarendo. Narebye ku byo Muhozi yavuga nkareba ku masezerano yasinywe hagati ya UPDF na FARDC. Amasezerano icyo avuga yuko intara ya Kivu y'amajyaruguru yose igisirikare cya Uganda gifite uburenganzira bwo gucunga umutekano, ariko bakagira aho batsibura cyane bakavuga ngo ni mu ntara ya Ituri, bakavuga Butembo ndetse na Beni. Ibingibi byo kurwanya wazarendo ni Muhozi wabyivugiye, ariko ntabwo mu itangazo ivuga memorandum of understanding yasinywe hagati ya UPDF ndetse na FARDC bigeze babivugamo. Ibi rero byo kurwanya wazarendo ni Muhozi wabyivugiye, ariko amahirwe menshi 90% ntabwo binatoboka kubera ko nk'uko Perezida Felix Tshisekedi yabivuze abwira inteko ishinga amategeko, yavuze ko wazarendo ari abakunda igihugu, avuga ko wazarendo kandi ari abantu bahagurutse kugira ngo barwanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona rero bino Muhozi yavuze ni bya bindi byo kugira gusa ngo arangaza abantu, kuko ntabwo bishoboka kuvuga gutandukanya FARDC na wazarendo, ni ibintu bidashoboka. Nuko wafata amazi ukayavanga n'umucanga barangiza bakubwira ngo twereke umucanga cyangwa twereke amazi.
nko gufata FDR ukayitandukanya na FARDC nabyo ni ibintu bidashoboka kubera ko ntabwo wafata igisirikare cya Kongo nyine ngo ugisenye bigukundire mu gihe Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atabishaka. Wazalendo bagize ubwoba. Wazalendo ntabwo yabura kugira ubwoba kuko Muhozi niba yavuze ibintu nk'ibyo kandi akontorora agace kanini ko muri Ituri, akontorora muri Rubero ndetse bamuhaye no muri Beni, yashobora kubangamira ibikorwa bya Wazalendo nk'uko n'ubundi yabangamiye ibikorwa bya FARDC muri Ituri, kandi nabizi ko Muhozi yigeze abangamira ibikorwa bya M23 muri Rubero. Ntabwo rero Wazalendo ari kubura kugira ubwoba kandi yarabonye ibingibi. Icyo mvuga cyatoboka gusa ni icyo Muhozi avuga yuko azafatanya na FARDC kurwanya Wazalendo. Ibi byo ni inzozi ku buryo kandi zidashobora no kujya mu bikorwa. Hanyuma rero ingabo z'abarundi zo ubuzimeze zite aho ngaho n'ubundi muri Sud Kivu araza Uvira, ko duherutse kubona nabo bamaze igihe bari mu myiteguro ikomeye cyane, ariko imyiteguro tubona itadivansiga nibura ngo banafata n'agasantimetero na kamwe. Muri amasaha izi ngabo zo bimeze bite? Ingabo z'abarundi ubona nta gahunda zifite kwegera imbere kubera yuko amabwiriza bafite babwiwe yuko baretse kwataka M23, akaba ari nabyo babwira abo muri Wazalendo, ariko Wazalendo n'ibyumve ibyerekeranye n'imyiteguro yo guhera ku munsi wa mbere baza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri 2023 kugera uyu munsi byo imyiteguro ubona ikomeza, ariko mu byerekeranye no kuvuga ku byerekeranye n'amasezerano yasinywe hagati ya FARDC ndetse na UPDF ntacyo bari babivugaho na kimwe, ahubwo icyo bakora no gukomeza kongera ingabo, kongera ibikoresho muri Uvira. Donc no kongera ibikoresho no guhora batunda, no kongera ibikoresho kuko misiyo bahawe nk'uko amakuru atandukanye tugenda tuyabona, bahawe misiyo yo gucunga Uvira amanywa n'ijoro, kandi bagashaka buryo ki bakumira M23 kuba yahafata. Ukabona M23 nayo nta bitera ikora, ukagira ngo barabyumvikana ati nimuzadutere natwe ntabwo tuzabatera. Komeza twapudetinga rero kabisa, tuguhaye ikaze n'ubundi no mu bindi bice bigiye bitandukanye tubwira uko bimeze. Ikindi nakubwiraga ni icyerekeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Moyen-Orient. Moyen-Orient ndavuga uburasirazuba bwo hagati. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko Irani irashira isasu bya kirimbuzi muri Katari, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizeho itangazo ivuga yuko yamagana ibyo bitero byabaye kuri Katari. Iravuga ati duhangayikishijwe n'ibiri kubera mu burasirazuba bwo hagati, ati rwose igitero cyagabwe ku butaka bwa Katari turacyamaganye, ati ni igitero cyaje kubangamira uburenganzira bw'ibanze bw'abanyakatari, ni igitero cyaje kubangamira amahame y'ibanze y'ubusugire bwa leta ya Katari, ati kandi bikabangamira amasezerano ya UN yerekeranye no kubungabunga ubusugire bw'igihugu. Ati na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero twifatanyije n'abaturage ba Katari, abavandimwe bacu, tubabwira yuko tubari hafi kandi dusaba amahanga ndetse n'isi yose kugira ngo bagire icyo bakora kugira ngo ubusugire bw'igihugu cya Katari n'ubutavogerwa byubahirizwe. Ati turongera gushimira Katari uruhare rwabo bakomeza kugira mu biganiro bya diplomasi byo gushaka amahoro ndetse n'umutekano mu karere. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itewe ishavu n'ibiri kuba muri mu burasirazuba bwo hagati, atariko kandi turahamagarira impande zihanganye ko zijya mu biganiro gukemura amakimbirane ari hagati y'ibihugu byombi. Ati ikindi turabasaba yuko uburenganzira bwa muntu bukwiye kubahirizwa, kandi turashima Katari kubyikora kugira ngo mu karere uburenganzira ndetse n'umutekano wa rubanda ubashe gusigasirwa ndetse no kubahirizwa. Ariko Trump nawe yagize icyo atangaza ku byerekeranye n'ibitero byagabwe nyine ku gisirikare cyabo,
kiri muri Qatar kuri RAD aravuga ati twebwe twabonye ibisasu byinshi bya Irani barasa ku birindiro byacu ati baracyo ibisasu 14 ati ariko ibisasu 13 byose twabijimije ati n'igisasu kimwe nacyo cyaguye nta kintu cyangije gikomeye ati rero turabatangariza yuko urari urwango rugaragara atariko ntacyo ribuze kudutwara ubona nawe yagaragaye nk'umuntu ugira ngo wisobanure kubera yuko Irani yagaragaje uburyo ibisasu byagenze n'uburyo byangije ibintu byinshi ariko Trump akaba ari kugaragaza yuko nta kintu na kimwe cyangiritse ariko agaragaza yuko igisasu kimwe cyabashije kugera ku ntego zacyo nubwo atavangwa ari uwakomeretse cyangwa ibisasu byabo byangiritse ariko mu yandi makuru Al Jazeera igaragaza yuko ibitero bya Irani byangije ibikorwa remezo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Qatar n'abira bice bya RAD. Aha, nguko rero uko ibintu bimeze Vincent, niba nta zindi update twakurekura twakomeza kureba icyo abantu batandukanye bagenda bavuga tukaza kuva updatinga mu yandi masaha. Okay. Nguko rero ngayo bakunzi ba Eugene Official amakuru rwose nuko nguko Vincent yadateguriye. Reka duhite rero twakira ku murongo wa telefone rwa Mukwaya Olivier nawe tumanukane mu makuru acukumbuye turebe rero uko bukeye atugezo update zuko bukeye. Waramutse rwa Mukwaya? Waramutse neza Eugene. Komera cyane. Kumukomere cyane. Gitondo cya kare wihuta cyane kabisa amakuru ngo adashika abantu. Niyo siroga hanyuma rwa Mukwaya update rero uzaniye abadukurikiye ziteye zite? Update hari zare ya mbere nirebana n'ibyo Muhozi yatangaje. Rero ko ntagajya yiburira pe ariko none cyo yakoze cyahahamuye cyitwa Wazarendo. Amajeje kuganira na Kisekedi arangije ati baganira ibyo ba ejo twabonanye arangije ati rero Wazarendo izo nyegera tugomba kuzikubitaga. Ibyo byaturi gutuma muri Kongo bibaza ko Kisekedi na leta yo bagaragaje Wazarendo nk'abantu barwanira igihugu biraza kurangira bite? Biraza kurangira gute kuko rwose nimba barabagaragaje nk'abantu bazima barwanira igihugu biraza kurangira gute? Ese koko bazabikora? Ariko mvuga ni Muhozi buriya urujya barimo agenda agira gutya yicangacanga abantu mu mutwe mu gihe match abayizi. Iyi match ikinirwa muri Kongo buriya muri agenda yagende by'ibiri kuba iyo wumvise nk'ibye mu Ventura ivuga uko ibindi bigenda bivuga nareo muri Karine mbona bidahura. Harimo rero ndabona FARDC n'abasohoye itangazo mu kanya gashize ngo ingabo za leta ya Kongo ribamenyesha abantu bose mu gihugu ndetse no hanze ko tariki 17 civil 17 barashwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse na Ventura ku cyumweru tariki 22 mu masaha ya saa 12:30 muri village ya Munzinzi muri sheferi ya Ngweshe muri territoire ya Warungu muri province ya Kivu. Ukani icyo gihe n'inzu nyinshi zaratwitswe abaturage b'abasivili ngomba ko bahunga muri position za gisirikare zibegereye. Rero abaturage ngo icyo bashinjwa ni ugukorana na FARDC ndetse na Wazarendo umwanzi afata nkaho ari bo bagira uruhare kugira ngo ingabo Ventura z'u Rwanda zikaba ziri kuhashirira mu kubera ibitero biri kugabwa muri no minsi. Rero FARDC baramagana iki uburyo bwo kubangamira kwica abaturage. 17 uri kuvuga hano. Ushobora gusanga ari Wazarendo buriya. Burani Wazarendo ushobora gusanga baragabye igitero
kuko urabyibuka ko duherutse kumenya amakuru ko hari ikamyo yari yuzuye Wazalendo ngo iturutse ngo muri Uvira irimo irerekeza hano muri za Warungu, M23 iza kuyisegura randi mayini irayihwanyura. Birashoboka no kuba ari bo bari kuvuga ko rwose buriya ngo nta basivura bizi bahita bahindura abasivile ngo ubwo ngo nibo nyine ngo barwanye nyine, kuko Vincent yazavuga ko ngo banditse ngo hari n'itangazo ngo banditse bavuga ko ngo M23 ananiwe kubatsimbura mu rugamba barwanye, ngo inaniwe kubatsimbura ngo itangira ngo yica abaturage. Urumva ko ubwo nani Wazalendo pe. Niko bimeze, kuko ikindi muri update tutishyiramo ibintu nk'ibyo ngibyo kuri axe ure ku muhanda Sake Kimoka, naho mu gitondo ejo batoraguye imirambo 2 y'abasore. Ahangaha hafi ahangaha neza. Ariko abaturage mu buhamya batanze bavuga yuko mu masaha ya saa saba n'igice z'ijoro bumvishije amasasu mu kane mu vento ekozanyagaho n'abantu barimo bacaracara aho ngaho bitwaje intwaro. Ariko yari amasasu barwanyeho bakozanyijeho umwanya menshi. Hanyuma ndaza kwibaza Eugene, aho hantu hazi muri Zaxe buriya uburengeyeyo ntangiye hano bita Mugunga, bita ntangira nkuko ntangiye zone rouge, zone y'umutuku. Wowe uhazi iki hano ngo za Kimoka za Mugunga muri ibyo bice? Urebye navuga ko Rwamukwaya ibi bice urebye M23 kimara gufata ahantu wenda hanashira n'icyumweru gishize byumweru 2, navuga ko ibice byagaragayemo umutekano pe, kuko navuga yo za Kimoka twarahasuye tuhakorera ibiganiro tuganira n'abaturage, yo za Mugunga ho turahahora buri munsi twarahahoraga turi gukora inkuru. Ariko sinzi impamvu muri iyi minsi umutekano uri kugenda uba mubi cyane ntabwo ari nagusuri kubona ko n'Igoma hari kubaho ibitari bisanzwe bihaba, kajya kumva ngo barasahuye Wazalendo. Sinzi niba biri guterwa n'inzara wenda iri kugenda irangwa muri ibi bice, kuko nayo ishobora kuba intandaro iri gutuma izi nyeshyamba zongera kwizambaguza. Ariko none se uri nk'inyeshyamba ukaba ukorera mu bice nk'ibya Goma waba hute? Uri nk'umuzalendo ukaba ukorera mu bice uri umuzalendo wanze kugenda uri gukorera mu bice bya hano byo mu majyaruguru, waba hute? Ntekereza ko mu 23 iki kintu nacyo kiri mu byo yabateze bigendanye n'inzara. Avuga iti niba batiripotinze abari muri za Nyiragongo n'abari he inzara zabarya batahe. Ariko urabona ko ntago bashaka kuza ku neza, bari kuza bafite imbunda bitwaje intwaro bagacengera bakaza bakarwana muri uyu mujyi. Aho ngaho urumva ko naho ngaho nicyo bigenda biteza ikibazo. Hanyuma rero muri Rucuru buriya M23 yarasumbirijwe cyane, za Nyanzare muri biriya bice ngo bimeze nabi. Muri Nyanzare imirwano imeze nabi, abaturage bari barahunze bagerageje kugaruka no n'imiganiro ikubitiro no ya Rutura bavuga ati twongera guhunga bafunga amazu. Iyo ushize hari ko twavuzemo ko haguyemo abaturage 2 b'abasivili, n'indi yajaguye umugore n'umugabo. Harya uyu munsi turi kwa kabiri uriya? Turi kwa kabiri uyu munsi. Iheruka rero n'undi ejo bijyari bikimeze nabi ku cyumweru nubwo hari haguye umugore n'umugabo. Ariko ni mu bice bitandukanye, boye kugira ngo mbashe kubyibase mvuge Nyanzare. Uravuga ngo ni sheferi ya Bwito. Sheferi ya Bwito kabisa, isasu riravuza ubuhuha, Wazalendo M23 byayinaniye kubakuramo. Iyo mvuze ngo byayinaniye n'ubwo icyo ndi kuvuga nuko ngo baracyarimo, baracyabanamo, baracyakocaguraniramo, byarananiranye kubakuramo. Ariko ntabwo Wazalendo gusa, burya yo Wazalendo bakomeye. Umuzalendo byarwa n'umu FDLR, uwo ngo bakomeye. Ntibari hose?
barimo benshi cyane ndetse mu FDLR kuzi ko hari baba baratangiye kubyara bakiri batoya mu FDLR ufite imyaka 40 aba afite umwana ufite nk'imyaka 22 uwo bari umuzarendo ukomeye cyane rero kuko aba yaramubwiye ku mugore w'umukongomani wabo mare yitwa umukongomani baba babona nk'abakongomani ariko barazenda bakomeye cyane ariko amakuru mfite nuko ubuzima ejo mu masaha y'umugoroba Masisi na Rucu hariya nyine twavuga muri Bwito hari hamaje kubonekamo intuza umutuzo harabona kubonekamo umutuzo ariko urumva ntabwo ibintu byo biba byoroshye ngo abantu rero ntabwo bagiye ntabwo Ventura birukanye habonetse umutuzo barahari bagiye kuruhuka wenda ejo cyangwa ejo bazongera bongere baduhereze indi gahunda y'imirwano ni gahunda y'imirwano nta kindi kintu bashobora kuzana nta yindi gahunda bazana nzima atari y'imirwano oya gahunda ni ukurwana aha reka tubitege amaso turebe hanyuma urumva ko ubwo ngo Uganda yasinyanye na Congo kongera igihe cy'ingabo muri operasiyo Shuja ubwo rero nkeka nitwe twabonye umwanya wo kubivugaho birambuye ariko abantu hari akantu ashaka kugobeka abantu baze kwibaza ese bajya babona operasiyo akazi wenda ingabo za Uganda zikorera hariya ubwo se Rwamukwa wowe hariyo ujya ubona ziriya ngabo za Uganda zihari operation ujya ubona zikora hanyuma ubwo abantu baraza no kwibaza ngo ese nimba ingabo za Uganda ziri hariya kuki ingabo za Uganda zagiye mu gice gituwemo n'abaturage b'Abagande buri nkuko bavuga ngo hano za Rucuru na za Masisi hano na za Karehe ni ibice bituwemo n'Abanyarwanda na Burera Ituri na za Beni na Butembo hatuyemo abaturage b'Abagande kuki ariho Uganda yagiye nuko renda hariho nyine UPDF ni ADF na ruyisanze kuko nubundi ari Abagande FDLR wowe wagiye ubona FDLR ikunda kujya iyo muri ibyo bice biba yizonga abo baturage nigeze ijyayo ahubwo ndaza no kuvuga twongeraho kuki twabonye Thomas Rubanga ashinga icyama Kayina agashinga icyama igakorera hariya bikaba bitaba muri AFC sobanura rero nuko match ibira hariya itandukanye niyo muri AFC kuki Ventura itagiye kwataka muri ibyo bice se ngo irwaneyo ibiya bice bifite indi match yabyo indi match yabyo nzayijya gisobanura nyuma ariko abantu badukurikiranye bagiye bakibazaho kantu ariye ntabivuze nonaha bibaza aho gace karimo Uganda karimo abantu nk'abo barwana batoma Rubanga bakaba n'ubundi bataba muri AFC Ventura bidashaka no kuzajya kurwanayo abantu bagiye bakibyibaza ubwo match muri agenda hari uburyo ku gace gafitiwe gahunda yihariye nawe rwose jureka kutuzi muri agenda ngo biriya bice ngo bifite ikindi bihariwe cyo si bibaho uzabanze mu kanya dusoza ikiganiro uraza no uze gushaka rano somo ngo ibitero bya Rwabugiri nubigeze kureba usange n'abari niho barwana uti Rwabugiri usanga n'ibyo n'abandi barapangiramo Rwabugiri yarwanya akagira warikare se Rwabugiri ararwanya agira warikare ahashinga n'ibyo biti bigabiro aterayo n'intuza n'imivumo arangije zamukira oya ntabwo yagiye yasize y'abatware b'urugo avanye Nyanza barayobora none se ngurugero nk'uyu visi meya w'umujyi wa Goma yitwa Desire Ngabo none se abantu basigaye batarabyaye birumvikana bari barabyaye byo nabyo abantu bazajya bibaza na Sidi Kivu ni mushobozi ziri kugenda ziba
ariko nanzara mvuga nti ibibazo by'imirwano muri Congo it's a matter of time. Iyi Saheli yose abantu bazabona imirwano ya nyayo mu minsi igiye kuza, kuko twamaze kubona yuko kuwa gatanu u Rwanda na Congo bazasinya, ariko ngo M23 ntabwo irimo. Bigira byibuka ngo byagenze bite? Ejo hazaza M23 nyuma yo kurwana Congo basinye amasezerano, ariko ngo ntabwo abareba kuko ngo nagendanye n'ibintu by'ubucuruzi. N'imibanire no kuzaye barwanya imitwe twaje intwari, ariko M23 iyo izajya hehe? Bazakomeza ibiganiro na ntuza na leta ya Congo iduha muri Qatar. Ariko Rwamukwa uvuze duha Qatar n'ibiganiro bya M23 uranyibutsa ko ariho ibiganiro byaberaga. Qatar ikaba yamaze gufunga ikirere, ndetse bikaba binagaragara ko ubwo bari bwose, kuko urabona n'ibitero byatangiye kugerayo. Iran irimo gushwanyaguza ibirindo bya Amerika ngo biri muri za Qatar. Ibiganiro ntibiri buze guhagarara. Nushobora kuza kubamo agatogo ubu ntabwo bikibaye. Tayari ibiganiro ntabwo by'iduha tayari birapfuye pe, kuko ikirere bagifunze. Na Rwanda yahagaritse ingendo zijya muri Qatar. Iran yagabye ibitero bya misile ku kigo cy'ingabo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cya Al Udeid kiri muri Qatar. Ni nabo kandi mu rukere rwa tariki 22 ejo n'ubwo n'umusibe ejo Amerika yagabye igitero kuri Iran igamije kuriza umugambi wayo wa nucleaire, ariko désolé basanze Iran yamaje kudeparasa boro zayo bakubita amazu yonyine. Iran yamaze gukuramo ibikoresho byayo. Nta kintu Amerika yangije cyayo. Arega ikibazo cyabagaho bari kujya gukora ibitero bakabanza banabwirana. Avuga ati ubu turimo rwose turapakira cyangwa se turimo gutegura misile nucléaire zigomba kugira ute, zigomba kuraswa ahantu runaka. Kuvuga rero ko barimo kugenda rwose bapakira cyangwa se byo bita ngo ni gusharija, byita gusharija. Ariko nabonye Congo abazerwa none ntibiburira. Bahise basohoye itangazo rya magana mbere y'abandi bose, ryamagana igitero kibasiriye base ya Amerika muri Qatar. None se ukibaza kuki Amerika irasa muri Iran nta tangazo ryamagana Amerika abazerwa ibintu byabo yabihenganye, ntabwo babazigira bari mu mukino urabarenza bakaba yici. No bayitangazo ryo kwamagana igitero. No 30% basohoye itangazo barisohoye rwose leta ya Congo risohora yamagana ngo ubushotoranyi bwakozwe na Iran. No kuvuga ngo intambara y'isi. Bavuze ati iyi ni intambara y'isi. Weho ukabibona ute? Aravuga ngo urebye ibitero bya drone Iran imaje kurasa kuri Israel. Ni ibitero bya drone buriya ni za ndabona bigenda nta kintu ntabwo ari igisazo gishobora kugenda ahantu hangana kuriya. Igisazo kigenda kuriya buriya bigira bijya ngo ballistic bigenda bishobora kuzenguruka ibihugu. Ni kirere kuko ibya ballistic biba biri mu mazi, biba birasa mu mazi. Oya, ballistic ni kireba n'amasasu cyose muri rusange. Ahubwo ndavuga ko birebana hari byambuka ahantu hatoya n'ibyambuka ahantu hari noneho muri Congo utunerasaga cyagiye bafata Goma bakarasa Gisenyi, barasaga utuntu dushobora kuba twagwa muri Rubavu gusa nabo mu mujyi wa Gisenyi gusa. Icyari kugwa kure wenda cyagwaga Rugerero, siko byari bimeze. Ariko ibi ngibi bohereza bo bamaje biri forume ya drone. Drone ariko iyi kamikaze
y'ubwiyahuzi igenda n'amapiyese n'insinga zigashwanyagurika nayo ni 150 urumva bakubise kuri Israeli barashe mu mijyi nka Tel Aviv, Haifa, Bat-Yam, Beersheba n'indi mijyi myinshi cyane. Rero Israeli nayo yiyejeje kwirinda bya bindi bwo kubiturikiriza bikiri mu kirere, ariko byaranze hari byamanutse. Abasizi 24 barapfuye, magana ne barakomeka. Buri wishemo abantu 24 magana ubutonetse ahantu hakomeye. Iran yongeye gaba tariki 19 ku bitaro muri Israel. Buriya kuyirasira bari abajenerali byarageze haricyo byayibwiye Iran. Raba yitwa Ayatora Khamenei bayobora Iran. Nta barage bafite nabone bameze nk'abiyahuzi nabo. Rero ku bitaro bya Sejiri bakubise misile za no mu Beersheba bamaze kwica abanya-Israeli benshi. Amerika yo nayo bagabyeho bagombaga nabo kugira gute nabo kugira icyo bakora. Niyo mpamvu bakubise base yabo iri hariya ukoranwa kuba wakubita misile ukayivana muri Iran ikagera muri Amerika ziragoye. Zikagenda mu nzira ikazagera muri Amerika byabigoranye. Bahise bakoresha rero uburyo bwa hafi hari base za Amerika bahaturikije. Ariko izi confidence n'izi mbaraga Iran ifite zimaze igihe. Mu gihe imyaka ku 2005 Iran yibitseho ibintu byo kuyungura ubutare bwa uranium muri bwo buvamo ibintu bya kirimbuzi. Ubwo nabo bibika akantu gashobora karemereye gashobora kubita ibinyabuzima byo kwisi. Ibintu baraza kwemera Iran bayakire nk'umwe mu bantu bakomeye bavuga, cyangwa se barahangana abaturage bahashije. Kandi Iran nayo kwisomborotsa cyane, uraba uri guhamagara Umushinwa cyangwa se uraba urimo uhamagara Umurusiya. Ntabwo bishobora kuzavuganamo. Amerika na Israel no gumeza kubijyamo biratuma wanye ko ahandi harimo wa muyoboro unyuramo peteroli na yako essence nimo neza mu Rwanda. Iran ko ejo yawufunze kugira ngo bireke ko nayo ifite akabaraga ishobora guhagarika ubuzima ku isi. Ubwo rero mu mbonezanye ndaza kubona barazahuganira biyakire bamenye ko Iraq nayo n'undi muntu uje ufite ingufu za kirimbuzi natangiye agira ijambo ku isi nk'uko Umushinwa, nk'uko Amerika ntabwo agenda kubite bombe mu Bushinwa nk'uko yabikoze kuri Iran. Ntabwo Amerika yabikora. Umushinwa ni arakomeye cyane nk'uko itagenda ngo irase mu Burusiya. Yagiye kurasa kuri Iran kandi yashakaga gufasha Israeli nk'umunywanyi wayo bihe byose ngo murwaneho, ahubwo basanga Iran yamaje kudeporoza boro zose za uranium bakubita ahantu mu mazu gusa. Ayatora Khamenei yaravuze ngo igitero twari tukiteguye tubizi neza, ntabwo intambara yatubayeho kuparaxida. Nayo twariteguye hariya barashe nta kintu barashe n'inzu barashe gusa. Boro twarabyavanye, boro za kirimbuzi ntazihari, nta wamenya aho ziri. Ubwo muri make rero no kuvuga ngo turaza kureba imirwano ikomeye cyane ishobora kuzavamo intambara yeruye y'isi imaze iminsi tutumba y'abantu barwanira kuyobora isi. Ariko baraneza ko bishobora kuba kumbara ko ubu abantu barabona hari imbaraga za kirimbuzi zihari. Iramutse ibaye abantu 1/2 cy'abantu ku isi cyavaho. Rwamukwa reka duhiniranga ndabona iminota yatujyanye, ubwo andi makuru mu hari imbere. Urakoze cyane Jeanne. Okay, reka tushimire cyane mwanya kuva ku munota wa mbere kugera kuri uyu munota. Turabakunda cyane, mukomeze mu rugerwe n'ibiganiro byacu. Yari Fighter
Mukwa Olivier ndetse na Vincent. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 99 05 76.